What nuts? Ako želite lak, a ujedno i dobar program za editovanje klipova, obavezno pogledajte deskripciju u kojoj ćete naći nešto više o Filmori, nevjerovatno dobrom programu za editovanje video klipova. Ovaj program je savršen za youtubere koji su tek počeli da edituju, a i za one koji žele da koriste neke fantastične specijalne efekte. I čao ljudi, pre nego što počnemo sa klipom, zamolio bih vas da se pretplatite na kanal i da kliknete to zvonce kako bi bili obavešteni kada novi klip dođe. Tako ćete moći da budete prvi koji ste pogledali moj klip. Također, pogledajte deskripciju, tačnije opis ovog klipa, kako bi pogledali današnji misteriozni link koji će vas odvesti do nekog mog klipa. Također vas pozivam da kada se ovaj klip završi, odete dole u komentare i ostavite neki komentar, jer svaki komentar čitam, a najbolje je postavljen na vrh, a ostalima dajem srca. Tako da obavezno komentarišete nešto što je vezano za ovaj klip, a mi sad idemo na klip. Ćos! Rekao, hajde vam probam ovaj Rocky Road. Mislim da je to neko napisao u komentaru, ali nisam siguran. Kod nas to nemamo. Inače ovo je kao marshmallow čokolada. Neću sad čitam ono, istorija neće bude ono kao klasično ono isprobavanje. Već ću samo sad ovako da sednem i da probam. Želim nešto spremam da jedem i da, poveću vas u svoju pustolovinu do kuhinje i spremanja hrane. Ali prvo hajmo da pojedemo ovo. Miriše. Miriše, lepo miriše. Ovako izgleda ta čokolada. Delo mi da je malo istopljena, nisam siguran da li je stvarno istopljena, da li nije, ali evo kako izgleda. Wow. Samo se pitam zašto ovo nisam probao ranije. Wow. Ovo je žešće lepa čokoladica. Ovo je baš lepa čokoladica. Podsjeća me na Minion kocke, možda se tako zovu. Definitivno vredi isprobati. Definitivno. Ljudi, da li ste spremni? Da li ste spremni za kuvanje sa Markom? Da li ste spremni? Ogroman hype, ovo će biti fantastično, znači ovo je novi segment vloga, naravno ovo je sarkazam, ovo je novi segment vloga, totalno kuvanje sa Markom. Pogledajte kako ćemo sada skuvati jedno nevjerovatno dobro jelo, sad ćete vidite. Evo krećemo, 3, 2, 1, lupite like brzo, 1, lupite like, krećemo! I to je bilo sve za ovu epizodu kuvanja sa Markom. Ako vas vidjela, obavezno lupite like. Jared, where are we going? There's like rope swing down there. Mushroom. Užas, brate. You good? I'm good. Thank you. You know what sukabletka means? Yeah. Jared, smile for the camera. Oh. Gay. What? You get all dirt in your shoes. Hvalite svojim putanjem, to je to. Jerry, what are you doing? Woo! Here, go slow first. Hold on. Make sure you really hold on tight. And don't start here and then drop. Like, if you're like this, you just don't drop super fast. So just have your arms fully extended from the beginning. Do like a small one from all that. Yeah, just grab this, grab the, yeah, and then just, like, and then you can slowly go down.
Užas. Užas. Oh, you didn't put my phone down. Shit. Damn, this is fucking... You want me to take your phone? Užas. I got my money. I got my money. And the chocolate. You never know when you... Oh, chapstick? Yeah. I thought you said chopstick. No. Like, chopstick. Fucking what Orientals used to eat. Yeah. Let me get it one thing. Almost fell. Marko. Watch, look. If you go this way, don't just stay like this, turn your body so you end up... Oh, yeah. Yeah, American. That's who does it. Damn. What? Tarzan, šta radiš to? Šta radiš to? Džareta. Užas. You're kind of close to the tree, bro. What? Oh, that wasn't that speed. Slow. What the hell? Whoa. Turn. Djeco, slušajte. Prije nego što radite neke ovakve gluposti, prvo provjerite da li je bezbedno. I ne pokušavajte ovo kod kuće, niti u nekoj tamo šumi zapušteni sa Jaredom. Wait, Jared, I can't see you on the camera. Wow! Pusti. Wow! Ide opet! Evo ga! Užas. Make it dizzy? Yeah, what's dizzy? Good, Marko. Is this fun? This is fun. Vrti mi se u glavi. Vrti mi se u glavi. Yeah! Yeah. Serbia! That's what we do in Serbia. Exactly! Whoa! You almost died. Sputnik. Sputnik? Sputnik. 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 What nuts? What nuts? Let's get the cover. Sputnik. Sputnik? Sputnik. This is the life. Okay. Follow me, Marko. Oh, he almost died. Did you start recording? Yes. Oh, okay. Did you record me almost dying? Yes? Good. 1, 2, wait. 1, 2, 3. Can he make it? That is the question. He made it. Serbia! Serbia! Oh, can you do it? Rusnaci. I'm scared. Jared, what do you have to say for all the fangirls that I have that you just took from me? I'm hella hot, aren't I? Exactly. Ja sam Superman! Let's go, Marko. Idemo! Idemo! Woo! Dude, my knees would have hit if I did not pull up right there. Stop. Jared, what are you doing? Jared, no. Ow. Ow. I did not record that. I'm so shook. Do it again. No, I was joking. No. Kako voze Amerikanci? Kako vozimo na Balkanu?
Probat ćemo sada snurpi, ne znam da li znate šta je to, ali to je kao malin led sa sirupom. What the heck? Vi, evo kao što i to oni su srećni što su probali snurpi, tako da... Where's the cinnamon flavor? Što da ne. Anything else? No, that's it. 356. So. What do you mean? Oh yeah.